Kunedlozi elizokuvezela izinto ezikhomba ukuthi unedlozi uma ufunda lamaphupho nemiyalelo likhomba ukuthi kumele wenze u-1 no-2, uphuphe ubuhlalo, uphuphe zonke izinto ezikhomba ukuthi unedlozi, kodwa lingakubonisi umuntu omele akusize noma likubonise ugobela. Kube kuba nedlozi lizokubonisa zonke lezi zinto limane likukhombela abantu abahlukahlukene noma abantu abangafani. Lamadlozi-ke siqaphele sithi akafani. Leli elinye likhombisa umuntu ozohamba ayokusiza, which means possible uma ufika lapho ungafika ungene under intwaso. Leli elinye liyaziveza zonke lezi zinto but alimvezi ugobela, kodwa le dlozi lithini? Lithi siyazenzela. But lesiko alikopheleli because we said idlozi elizenzelayo, idlozi elingaphili phansi komthetho wamanye amadlozi noma phansi kwesigodlo somunye umuntu, but idlozi eliziphethe